Uyu ni thina uria ugumiire icigo nyingi guku bururi-ini thutha wa mbura nene iria icungiriirie muiyuro wa mai. Mbura ino gukinyiria riu ni yuragite andu makiria ma mirongo mugwanja, makiri ma aingi magithama micii-ini yao thutha wa muiyuro wa kuhofaniria nyumba ciao. Utuko wa gukio muthi hathara ya mbura ino ni thire na mbere gucungiriria hathara guku barabara ya Narok ikigia na ituika ringi thutha wa muiyuro wa mai gutua barabara iyo na guthararia mihango ya ukui utuko wothe na kiroko kia umuthi. Kurumirira thina uyu ruhonge rwa guthondeka mabarabara rwa KENHA ni ruritie andu aria mahuthagira barabara iyo kugia na umenyereri riria kuraura guku mihango ya gwetha kihonia gia gutura igithie na mbere. Mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu o niguo maundu mekuhanaga thutha wa muiyuro wa mai kuhofaniria icigo nyingi. Biacara na mihango ya ukui ni thararire kuri andu amwe nao megunire na thina uyu hari kwiyethera uboco na njira ya gukua andu na mugongo o undu umwe na boda kumakiria mai-ini maya. Mambo ya drainage ndio shida sababu imefungika sana hapa kwa hii njia. Sasa ndio maji unaona imefurika hivyo, lakini hata sisi watu wa motorbike tunafurahia sababu tukikubebea hapa kukuvukisha hapa ni 50 bob. Mwena wa Ikuru andu atatu mahonokire ciarera thutha wa kanitha wa King's Outreach Church mwena wa Kiti kumomoka mari mahoya-ini. Mbura na ruhuho runene ruria ruma mwena ucio nicio irekuirwo gucungiriria kumomoka gwa kanitha ucio. Kanitha ucio ni wa mabati umomokire na kugwira atatu acio aria mahonokirio ni andu a wendi mwega aria mauma hakuhi. The accident happened due to the heavy wind and the heavy rain which rained in this area yesterday. And as you can see, the structure, it costed us something to the tune of about 1.5 M. Tukihogokera kaunti ya Isiolo, aikari matungitwo ni hathara nene thutha wa indo ciao guthukangio ni mbura nene iria ikoretwo igithandana mwena ucio kuria moritie thirikari ike mituki na kumateithiriria kuona maikaraga icigo iria itungagwo ni thina wa ugaruruku wa riera. Nimetoka ndani ya nyumba kuchota maji na hakuna mahali nitaenda kulala, na lala juu ya hiyo maji na watoto mpaka asubuhi. Sasa ile kitu iko kabisa, hasara ile tumepata ni mingi sana. Sisi naamuka tu usiku nakuta kile area majaa, hakuna pahali ya kukanyanga, kuku umeenda, watoto ambusi, hakuna kitu tulibakicha hata chakula, vitabu ya watoto imeenda yote. Na kwa kaunti-ini ya Turkana makiria ma family 5,000 aria nyumba na indo ciao ciathukangirio ni muiyuro ni mamukirite uteithio kuma kuri thirikari ya kaunti ya Turkana. But for now, as governments and partners, we will be within any time that we get any help, we will be ready to come back. But we require the support of every community member because this is a situation that needs the support of all of us. Minister wa kuhurana na mogwati kaunti-ini ya Turkana Charles Lokioto nierire aikari a mwena uyu ati thirikari nene ni kunyitanira hari guthondeka mitaro ya mai. Miiyuro teno iria yumanite na mbura nene iria ikoretwo ikiura guku bururi-ini niyo ikoretwo icungiriirie hathara nene kuri andu na oho andu amwe gukorwo magite mioyo yao. Riu andu ni moritio guthii na mbere na gwithema miiyuro teno na makiria aria makite ngiririba-ini cia rui. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wangui wa Muiruri.